Sa prvim kišnim jesenskim danima svi se odmah okrećemo zimnici i razmišljamo što ćemo pripremati i tako smo se i mi sjetili da bi mogli raditi ajvar od pečenih paprika. Pošto nemamo svoje, onda smo kupili jednu vreću od 10 kg na tržnici i 3 patliđana. Kad kupujete paprike na tržnici morate paziti da budu onako jako dobre i mesnate, jer ako su onako jako tanke neće biti dobre za pečenje na roštilju. Što se tiče pečenja na roštilju, morate paziti da žar bude jak, praktički neka skoro vatra gori i paprike se trebaju peći jako, ali jako brzo, tako da pougljeni samo kožica i pazite da se ne počnu onako isušivati, jer na taj način će onda cijeli file propast i nećete ih moći oguliti jer će cijele progoriti. Patliđan je pečen kada vidimo da je cijeli u potpunosti mekan, baš se onako promijeni i može se onako cijeli rukom kao stisnuti. I onda ih stavimo u zdjelu i pokrijemo ih ili nekakvom folijom ili sa poklopcem da se dobro upare, jer na taj način će se puno lakše odvojiti kožica i moće se puno lakše guliti. Pečenje smo kasno započeli i u ovo doba godine već je brzo pao mrak, pa smo onda jednostavno odlučili nastaviti drugi dan. Drugi dan je isto bilo kišno i mračno vrijeme, što je baš savršeno za biti u kući. Kad paprike gulimo, ako su se dobro ispekle i dobro uparile, onda ih onako rukom samo povučemo ili nožem, vrlo se lako gule i još trebamo samo pogledati da li unutra ima sjemenki i to malo očistiti i to je to. Patliđan treba samo oguliti izvana koru i maknuti onaj sami vrh pri peteljci i dno gdje onako bude malo tvrđe, to možemo odstraniti nožem. Kad smo ih ogulili, file i patliđane ostavimo na cjedilu da se dobro odsjede, da se makne sva suvišna voda i nakon toga su spremni za sjeckanje. Zapravo bilo bi najbolje samljeti u mašini za meso, no ako ju možda nemate ili vam je prelijeno za ovako malu količinu to sastavljati pa onda rastavljati i prati, možete slobodno i ovako ručno na dasci, to stvarno odlično ispadne. A ako vam se čak ni to ne da, možete i u multipraktiku ili sjeckaču, samo morate paziti da baš ne premeljete onak jako, da ipak ostane neka tekstura koja je specifična za ajvar. I evo na kraju od 10 kg paprike, to je od jedne vreće i od 3 patliđana, dobila sam 2 kg i 800 g smjese. I u to sam dodala 3 do 5 češnjeva češnjaka koje možete ili protisnuti ili možete nasickati ovako kao ja. Zatim nakon toga smjesu dajemo peći i to na početku sam dala pola deci ulja, a kasnije po potrebi možete dati i više. Ja sam sve skupa utrošila 1,5 deci neutralnog ulja. Nemojte baš stavljati maslinovo ili tak nešto jer to se osjeti kasnije. Inače ljudi stavljaju puno više ulja, no mi doma nismo baš ljubitelji onako kao teškog masnjikavog okusa, pa se onda uvijek trudim dodati što manje. A opet s druge strane dodavanjem ulja dobivamo kremastu teksturu, pa onda tu treba pogoditi baš pravi omjer. Sljedeće dodajemo sol, ja sam dala 2% soli, što je ovdje 56 grama. Treba dodati i ocat. Ja sam malo po malo utrošila 2 deci jabučnog octa. Jabučni je ipak malo blažeg okusa nego alkoholni. Što je zanimljivo jer najčešće im postotak bude isti, ali okusom su sasvim drukčiji. Alkoholni se baš onako osjeti. I sad jedan možda ne svakidašnji potez, ali dodajemo 2 deci pasirane rajčice i ona isto kao i ocat daje svježinu, ali i kremasti okus sa manje ulja. Možda se čini kao puno octa i još ta rajčica, ali ovo je ajvar onako sa više svježine, nije tako teškog okusa. Sad, pošto je ovo ajvar od pečene paprike i paprika je bila odmah jako dobro iscijeđena i smjes je odmah bila od početka gusta, tako da ga uopće ne treba dugo peći. Samo dok se sastojci u potpunosti ne sjedine i ulje i sve, i dok nismo potpuno zadovoljni okusom. Uvijek možete dodati više ili manje nečega kako vama odgovara. Ovo je isto jedan recept od mnogih i mi radimo kako se nama sviđa, a vi naravno možete i trebate pronaći okus koji vama odgovara. E sad, na kraju kad se prestane peći dodajem još sjeckani peršin koji zapravo se baš i ne osjeti, ali meni se jako sviđa kako onako lijepo izgleda i daje malo onako zelene boje. Na kraju staklenke punimo još vrućom smjesom, a i staklenke trebaju biti vruće i suhe. Ja već kad vidim da sam pri kraju pečenja dam staklenke u perilicu posuđa i dam
na kratki i vrući program. Recimo za sat vremena na 65 stupnjeva perilica baš dobro opere i osuši i izađe onako vruće i odmah se mogu puniti. I nakon toga odmah ih dobro zatvorimo sa čistim poklopcem i nakon toga ih možemo dati i malo pasterizirati. Pasterizaciju provodimo tako da u lonac na dno stavimo krpu, tako da nam staklenke ne bi slučajno puknule. Posložimo ih i napunimo vodom skoro do vrha, do ruba i nakon toga zagrijavamo i kada vidimo da će voda zakipiti, onda smanjimo i tako držimo. I nakon nekog vremena možemo primijetiti da su se poklopci kao počeli dizati, što znači da i smjesa unutra je već jako vruća i da se diže tlak u staklenci zapravo. I tako onda otprilike držimo 15-20 minuta i onda možemo ih izvaditi van i ostaviti da se polako hlade. Najsigurniji ćemo biti u to da se neće pokvariti, zapravo da svi poklopci dobro drže i da povuku vakuum. Sljedeći dan taman je ajvar odstajao i možemo ga probati uz svježi domaći kruh. Što se mene tiče, baš je kako treba. Ako imate ideje, komentare ili savjete, slobodno komentirajte. I vidimo se u sljedećem videu.